Halo teman-teman, balik lagi di channel Mobil Tayo. Oke teman-teman, kali ini kita bakal mencari mainan nih teman-teman. Mana teman-teman kira-kira ya? Wah, banyak pohon pisang ditebangin teman-teman. Di situ ada kayak kira. Wow, lihat teman-teman. Ada apa ini teman-teman? Wih, mainan berlumpur teman-teman. Wih, mainan berlumpur. Wih, kotor sekali teman-teman. Wih, berlumpur sekali teman-teman. Pesawat teman-teman. Oke teman-teman, kita kumpulkan teman-teman mainan teman-teman. Berlumpur sekali teman-teman. Kita cuci. Aku sudah bawa ini nih teman-teman. Oke teman-teman. Wih, ada pesawat teman-teman. Mantap. Ada pesawat lagi teman-teman. Pesawat apa nih? Wih, pesawat Lion Air teman-teman. Wih, ada mobil kecil teman-teman. Wah, di belakangnya ada apa nih teman-teman? Sepertinya buat derek nih, mobil derek nih teman-teman. Widih, mantap. Wih, mobil apa nih teman-teman? Wah, mobil buat naik pesawat nih sepertinya teman-teman. Berlumpur sekali teman-teman. Ih, ada box teman-teman. Mantap. Ih, ada mobil buat naik pesawat lagi teman-teman. Widih. Ih, ada mobil box airport teman-teman. Mobil box airport, box delivery. Mantap. Ih, ada apa ini teman-teman? Mobil apa nih teman-teman? Wih, mobil apa nih? Mantap sekali teman-teman. Iya, ada robot-robotan ternyata teman-teman. Lihat. Wih, kotor sekali robot-robotan teman-teman. Wih, ada lagi teman-teman. Berwarna hitam nih teman-teman. Wih, mantul. Ayo teman-teman, kita bersihkan teman-teman mainannya teman-teman. Oke, let's go teman-teman. Oke teman-teman, kita kumpulin dulu teman-teman mainan sini teman-teman. Kita jajarin teman-teman. Saya bakal taruh dulu, nanti kita ambil air teman-teman. Kotor sekali teman-teman. Oke, kita ambil air dulu teman-teman. Oke teman-teman, sudah ada air bersih nih teman-teman. Widih. Ayo teman-teman, kita bersihkan teman-teman mobilan teman-teman. Bersihkan teman-teman mobilannya. Widih, sudah bersih teman-teman. Mobil box airport. Widih, sudah bersih, mantap. Pesawat teman-teman. Pesawat sudah bersih. Mobil bus airport. Wih, bus airport sudah bersih teman-teman. Mantap. Mobil apa nih teman-teman? Wih, mobil airport service teman-teman, buat menaiki penumpang pesawat teman-teman. Mantap. Pesawat Lion Air. Pesawat Lion Air sudah bersih. Wih, robot berwarna hitam nih teman-teman. Wih, robot-robotan sudah bersih. Wih, mobil derek box teman-teman. Wih, mobil airport derek sudah bersih. Mobil kargo teman-teman. Kargonya teman-teman.
Wih, kargo airline sudah bersih. Robot-robotan berwarna biru teman-teman. Wih, robot-robotan sudah bersih teman-teman, berwarna biru. Mantap, mantap, mantap. Wih, sudah bersih semua teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman, channel Mobil Taya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.